Moeledi Zandile Mshololo o rile go ya ka ditlhatlhobo tse di tserweng go moswi kana postmortem di supile fa lerumo la thobolo le tsene kwa pele le go tswa kwa morago ga mmele wa ga Meyiwa. Se ke morago ga bosupi jo bo neetsweng ke Madlala. I am saying to you, if it is true that there was an intruder behind Senzo, then the bullet should have hit that person who is the intruder. Kgotlatshekelo e ne ya se itumelele ka mo Mshololo a neng a botsa dipotso ka tatelano. We object to that, my lord. The question presupposes that one shot was fired, and we submit, my lord, that might confuse the witness. Bosupi jo bo rebotsweng ke mogatsa mogolo ya Meyiwa Molongisi Tlhophe kwa kgotlatshekelo bo ka ile fa Madlala a boleletse Tlhophe gore go ne go runtse ntwa e magareng ga Zandi Khumalo le mokapelo wa gagwe ka fa gare ga ntlo ko Meyiwa a neng a le ka go tsereganya. Bosupi jo bo latetseng e nnile ba ga moagisani wa lelapa la ga Khumalo Khaya Ngaka yo a tlhalositseng ka mo a utlwileng tlhatlharuana e neng e le kwa godimo pele ga a utlwa modumo wa go kgwelebetega ga tlhobolo. Zandi was fighting with her boyfriend, and Senzo Meyiwa was trying to separate the two. Zandi and her boyfriend. I further asked Tumelo who was Zandi. Tumelo told me Zandi was Kelly's sister. That was the short conversation I had with Tumelo. Kgotlatshekelo e ganetsana le dipotso tse di mo doketeng ka gore ga go ise go nne le tshwetso e tserweng.